Dobar dan, doktore. Na početku bih vam se zahvalio što ste pristali da razgovarate za Srbiju danas. Danas se dosta govori o operaciji smanjenja želuca. Šta nam vi kao stručno lice možete reći o istoj i zbog čega je ovaj zahvat postao toliko popularan u današnje vreme? Operacija smanjenja želuca je jedna od operacija iz opusa barijatrijske hirurgije. Dakle, samo jedna od mogućih opcija za ljude sa povišenom telesnom težinom. Spada u grupu takozvanih restriktivnih operacija gde se smanjuje kapacitet nekog organa, u ovom slučaju želuca, i namenjena je za ljude koji imaju jako povišenu telesnu masu sa indeksom telesne mase preko 35 i nekim od bolesti koje se vezuju sa gojaznošću kao što su povišen pritisak, dijabetes mellitus tipa 2 i tako dalje. Dakle, jedna operacija koja ljudima poboljšava kvalitet života, postoje ozbiljne studije koje govore da produžava život gojaznim pacijentima. Dakle, jako dobra opcija ukoliko se izaberu dobri kandidati. Recite mi, postoje li određeni uslovi koje pacijent mora da ispuni kako bi uopšte došao u opticaj da bude kandidat za ovu operaciju i koliko često vam se dešavalo da nekog pacijenta odbijete? Naravno da postoje. Dakle, postoje indikacije koje propisuju međunarodne federacije koje se bave barijatrijskom hirurgijom. Dakle, postoje neki osnovni kriterijumi ko može postati kandidat. To su ljudi sa indeksom telesne mase, kao što sam rekao, 35 i nekom od malo prepomenutih bolesti. S tim što ono što odvaja ozbiljne centre od nekih, da kažem, ad hoc centara koji se bave tom hirurgijom jeste preoperativna priprema i postoperativno praćenje pacijenata. Dakle, da bi neko postao kandidat mora da ispuni ove uslove i mora da prođe neku preoperativnu pripremu koja traje 2 do 3 nedelje, gde ćemo se mi uveriti da je on psihološki spreman na ono što ga čeka posle operacije. Dakle, to je to preoperativno mršavljenje, pregled relevantnih stručnjaka koji rade zajedno sa nama, dakle zajedno sa hiruzima, i tek onda dolazi u obzir, dakle, operacija. Nikako se na ovu operaciju ne dolazi, da tako kažem, s ulice, odnosno da se danas dogovorimo, a sutra vas neko operiše. Sa kakvim očekivanjima vam pacijenti dolaze, a šta praksa kaže kada su u pitanju rezultati i uspešan ishod ove operacije? Znate šta, pacijenti, to sam više puta govorio, dakle, kod nas pacijenti ne dolaze zato što je to moda, zato što je ova operacija moda. Pacijenti dolaze kod nas uglavnom zato što su bespomoćni. Uglavnom ljudi koji imaju jako veliki problem u obavljanju nekih svakodnevnih aktivnosti koji su ljudima normalne težine nepojmljive. Dakle, ljudi koji imaju ekstremnu kilažu, imaju problema sa spavanjem, imaju problema sa održavanjem lične higijene, sa sečenjem nokti, uvezivanjem pertli, sa gradskim prevozom avionom i tako dalje. Ti ljudi su jako stigmatizovani, probali su, po našem iskustvu, sve moguće konzervativne metode lečenja, dakle od promene higijenskog dijetetskog režima, uzimanja nekih lekova, sad su aktuelni raznorazni lekovi, hormonski preparati koji mogu da vam pomognu, lekovi za dijabetes i tako dalje. Znači, kad sve to nije uspelo, počnu da razmišljaju o ovoj operaciji, nije im lako da donesu odluku, dakle, taj proces razmišljanja isto traje nekoliko meseci, dok donesu konačnu odluku, jer ih svi osuđuju. Uglavnom je to moje iskustvo i ta operacija je stigmatizovana, osuđujući ukućani, rodbina, prijatelji, svi im govore da ne treba to da rade i tako dalje. Dakle, ova operacija je daleko od mode. Nje ima sve više zato što gojaznosti ima sve više, a ne zato što je moderna. Da li onda ovu operaciju možemo smatrati kao trajno rešenje gojaznosti? Ne, i to je, mislim, na svakom barijatrijskom hirurgu koji se bavi tretiranjem gojaznih, odnosno lečenjem gojaznih ljudi, ima obavezu da pacijentima kaže šta je ono što oni realno mogu da očekuju u kom vremenskom periodu. Dakle, posle ove operacije najveći broj ljudi, da ne kažemo svi, će smršati. To nije nekakav problem u periodu od godinu dana do godinu i po dana. Svi će doći negde na idealnu telesnu masu ili negde blizu idealne. Međutim, određen broj ljudi će se nakon nekom perioda, 3-4 godine, suočiti sa fenomenom ponovnog dobijanja telesne mase i to otprilike 30 do 35% ljudi. Uzroci su različiti, dakle, delom što će se želudac malo proširiti, a mnogo važniji uzrok što će oni prestati da poštuju neka pravila normalne ishrane, vratit će se na stare navike, što nam govori o kompleksnosti gojaznosti. Dakle, nije gojaznost samo bolest preteranog uzimanja hrane. Iza gojaznosti se kriju mnogi drugi
emocionalni, psihološki problemi, od anksioznosti, depresije, ukoliko to ne ostane, ne bude izlečeno ili da kažem zalečeno, najčešće u saradnji sa psihoterapeutima ili psihijatrima, određen broj ljudi će se ponovo ugojiti. Dakle, nije trajno rešenje, najveći broj ljudi će smršati, ali jedan broj ljudi će posle određenog vremena vratiti deo kilograma. Pominjali smo proces pripreme. Kako izgleda taj proces pripreme za ovu operaciju? Proces pripreme, znači, uglavnom izgleda tako što pacijent mora da prođe multidisciplinarni tim, dakle, lekara koji učestvuju u donošenju odluke. To obično bude anesteziolog, internista, kardiolog, pulmolog, psihijatar. Kada se proceni, da kažemo, pogodnost pacijenta za operativno lečenje, onda ide na preoperativni mršavljenje. To je prema različitim autorima i hiruškim autoritetima različito traje, obično 2 do 3 nedelje. Mi očekujemo da pacijenti izgube 5 do 7% telesne mase i dvojna je svrha tog preoperativnog mršavljenja. Jedna je da se izgubi višak vode, da se taj glikogen, odnosno depoji šećera, glukoze koji se najviše nalaze u jetri potroše, da operacija nama tehnički bude lakša, a druga svrha je da na taj način procenimo koliko je pacijent pogodan da poštuje higijensko-dijetetski režim nakon operacije. Jer kažem, ako niste sposobni te 2 do 3 nedelje da budete na dijeti, da smršate određeni broj kilograma koji nije tako veliki, onda niste ni dobar kandidat za operaciju, jer nećete ni posle operacije poštovati ono što vam budemo rekli. Kao i svaka operacija, i ovo verujem da nosi određene rizike. Koji su to rizici sa kojima se vi najčešće susrećete i koliko su oni opasni po život? Naravno, svaka hiruška intervencija nosi određene rizike. Dakle, počev od najjednostavnijih, naravno, do najkomplikovanijih, i ne postoji operativni zahvat da je rizik nula. Rizik od ove operacije naravno zavisi prevashodno od samog pacijenta. Dakle, nisu svi pacijenti isti. Neki pacijenti su mnogo gojazniji, imaju mnogo veći indeks telesne mase, da tako kažem, mnogo ugroženijeg zdravlja, imaju ozbiljne poremećaje kardiovaskularnog sistema, respiratornog, endokrinološkog. Neki su gojazniji, ali zdraviji, tako da njihov rizik nije isti. Globalno gledajući, rizik, da kažem, smrti od ove operacije je otprilike 1 na 1000. Najčešći razlozi umiranja mogu da budu tromboembolijske komplikacije, dakle komplikacije sa velikim krvnim sudovima, venama, mogu da budu hiruške komplikacije, dakle od krvarenja, popuštanja te šavne linije i tako dalje, koje su jako, jako retke, ali mogu kod određenih ljudi da se desi. Koliko traje oporavak nakon ove operacije i koji su ključni savjeti koje im vi dajete? Pazite, oporavak, neposredni postoperativni oporavak traje kratko. Mi pacijente nakon operacije podižemo, što mi kažemo, vertikalizujemo, da ustanu već isto veče sa fizioterapeutima, da prošetaju, dakle da se aktiviraju, time preveniramo neke od komplikacija malo prepomenutih, recimo ovih tromboembolijskih, dakle aktiviraju se, već im uveče damo da počnu da piju tečnost. Sutradan su oni već na nogama i obično drugi ili treći dan se pacijenti otpuštaju iz bolnice. Zavisno od posla koji obavljaju, mi dajemo savjet za 2 nedelje do mjesec dana mogu da se vrate normalnom poslu. Ako je posao fizički nezahtevan, da kažemo kancelarijski, posao za kompjuterom, bilo je slučajeva da su se i posle 10 dana, 7 do 10 dana vraćali obavljanju posla, ali ako radite teži fizički posao, naravno ne možete tako brzo i trebamo određeno vreme. Bez obzira što se ta radi operacija laparoskopski, dakle nemate velike rezove na trbuhu, imate 5 malih rezića, ali unutra vam je rađena ozbiljna operacija i treba da prođe određeno vreme da možete da obavljate bukvalno sve aktivnosti, uključujući i trening. Da. Pominjali smo da se pacijenti pre operacije podvrgavaju određenom režimu ishrane kako bi izgubili određeni procenat telesne težine. Da li su dužni da budu na određenom režimu i nakon operacije i koliko često dolaze na kontrole kod vas? Apsolutno su pacijenti dužni. Dakle, svima se da neki protokol koji mi standardno primenjujemo. Dakle, nakon operacije proces uvođenja pacijenata u normalnu ishranu traje 3 nedelje do mjesec dana. Dakle, prvih 7 dana krenu sa tečnom dijetom, dakle jedu supe, čorbe, mogu da uzimaju kompote, dakle tečnu hranu, to se uglavnom svodi na tečnost. Nakon toga ide kašasta faza dijete, gde se jede mekša, kašasta, izmiksirana hrana i nakon toga dolazimo do faze kada se jede normalna hrana.
Što se tiče kontrola, dakle da pacijenti, mi sprovodimo njima rutinske endoskopske preglede u određenim vremenskim intervalima, to dolazi kasnije, zato što može jedna od komplikacija te operacije može da bude refluks ili gorušica, vraćanje kiseline. A naravno laboratorijske kontrole sprovodimo češće da vidimo kakvi su im rezultati, odnosno analize u poređenju s onim inicijalnim zbog kojih su došli. Verujem da ste upućeni u slučaj 20-godišnje Britanke Morgan, koja je nedavno preminula usled komplikacija, odnosno zapravo ne komplikacija, nego infekcije koju je dobila nakon operacije u Turskoj. Koliko god da je popularna ova metoda, opet postoje i određeni rizici koji bacaju senku na istu, pa me zanima na koji način potencijalni pacijenti mogu da se odluče kada su u pitanju doktori, koji su kriterijumi koje treba da gledaju kako bi se odlučili za svog lekara? A ja sam to rekao više puta i kažem svim mojim potencijalnim pacijentima. Dakle, prva stvar, raspitajte se ko vas operiše. Morate znati ko vas operiše. Često ljudi koji idu u inostrane zemlje ne znaju ni ko će ih operisati. Dakle, idu preko agencija koje organizuju ljudi koji nisu stručni, koji nisu medicinski obrazovani. Dakle, tek tamo na licu mesta saznaju ko je taj njihov hirurg operator, a nekad čak i posle operacije. Dakle, raspitajte se ko vas operiše, ko je taj doktor, kakvo je njegovo iskustvo, gde radi, koliko je tih operacija uradio. Dakle, kao i u svakom drugom poslu, vaše iskustvo narasta sa brojem pacijenata koje ste operisali. Dakle, to je broj 1. Ustanova u kojoj ste, da li ona ima kapacitete da eventualno zbrine vašu komplikaciju i ono što je najvažnije, da budete u nekom neposrednom kontaktu sa vašim hirurgom. Ja sam ubeđen da pacijenti, pored nas naravno koji imamo iskustva i drugih hirurga, kolega naravno koji ovo rade, pacijenti su najbolji sudije onoga šta se njima dešava. Oni najbolje primete da nešto nije u redu. Uvek slušajte svoje pacijente. Dakle, kad kažu da nešto ne valja, obično bude i da ne valja. Dakle, taj neki neposredni kontakt je mnogo važan, naročito u nekom neposrednom postoperativnom toku prvih nedelju ili dve, da imate sa njim, da možete prodiskutujete šta vam se dešava i kako napredujete. I da li onda za sam kraj možemo da izvučemo zaključak da pacijenti svoje poverenje treba da povere domaćim lekarima, a ne da pošto poto hrle u inostranstvu? Pa ja sam uvek ubeđen, ja imam strašno poverenje u srpsku medicinu i u srpske lekare. Ima nekoliko ljudi u Srbiji, pored naše ekipe koje se bave barijatrijskom hirurgijom. Naravno, glupo je reći da smo mi najbolji na svetu. Nismo. Mislim, to je potpuno bez veze. Ali bojim se da jedan od kriterijuma kada se ljudi odlučuju samo cena. Cena te operacije u zapadnim zemljama je mnogo veća. Dakle, ima tamo ljudi koji imaju enormno iskustvo jer je ta operacija tamo mnogo češća nego kod nas. Dakle, imate hirurgi koji su radili 1000 tih operacija. Svakako da su oni bolji od nas. Mislim, glupo je reći da smo mi najbolji, ali operacije kod njih su skupe. U tome je problem. Dakle, ako birate između nekih nepouzdanih varijanti koje su jako jeftine i da vam je to jedini kriterijum i hirurga koji rade ovde, mislim da je izbor sasvim jasan jer bit ćete u kontaktu sa svojim lekarima. Ukoliko se, ne daj Bože, nešto desi, moći ćemo brzo da reagujemo, da sprečimo neke katastrofalne komplikacije. Bit ćete u svakom slučaju mnogo sigurniji nego da prvi ili drugi dan posle operacije sednete u avion i putujete 3000 km. Pitao bih vas i zbog čega postoje tolike razlike u cijeni kada je u pitanju ove operacije, kada je naše tržište u pitanju i inostrano? Pazite, definitivni odgovor na to pitanje je možda zajednički za sve neke komercijalne stvari koje se rade. Normalno da postoje neke razlike u cenama, dakle razlike u cenama koje su u domenu, da kažemo, normalnog. Dakle, može da, ako je neka bolnica bolje opremljenija, iskusniji hirurg, može da postoji razlika koja može da se meri 10 do 20%. Ako imate neku operaciju da se u Srbiji radi za 5.500–6.000 € da se u zapadnoj Evropi radi za 12.000 €, negde tu operaciju rade za 2.500. To su nenormalne razlike u ceni koje mi odavde koji se time bavimo ne umemo da objasnimo. Dakle, ukoliko koristite najkvalitetniji ugradni materijal koji se koristi na toj operaciji kako mi radimo, dakle poznatih američkih kompanija, sama cena ugradnog materijala je veća od cene koja se naplaćuje kao kompletna usluga. Onda to nama, ja ne mogu da tvrdim šta se tamo koristi, verovatno neki drugih proizvođača, moguće lošije kvaliteta koji se ugrađuju u pacijente pa se postigne ta cena. Ali onda kažem,
ako nešto kupujete 3 puta jeftinije, budite svesni da li dobijate isti kvalitet. Kao bilo koji drugi proizvod, ako tako možemo pojednostavljeno da gledamo i medicinske usluge, ako je nešto 3 puta jeftinije, pitajte se zašto je to tako. Sigurno nije zato što su ljudi u Srbiji ili u zapadnoj Evropi gramzivi i što žele veliki novac, možda je istina na drugoj strani.